Igitondo cyiza kuri mwese abakurikira PK Media Pano, ndabasuje mbana ikaze mu makuru abagezweho kuri iyi channel, ariko mbanze gusaba niba ari ubwa mbere mubanze mukande subscribe, mukande like kugira ngo mujye mubonera mu ba mbere amakuru n'ibiganiro tugenda tunyuza kuri iyi channel. Amakuru yacu rero araza kugaruka kuri izi ngingo, abandi babwire ko Perezida Kagame yaganiriye na Karisi ku bufatanye bw'u Rwanda na Estonia. Ndababwira ko umukozi wa Sako akekwaho gusambanya umukozi wo mu rugo. Mu mahanga abarenga 62 batawe muri yombi i Dar es Salaam bakekwaho kugira uruhare mu gutegura imyigaragambyo. Mu myidagaduro ndababwira ko DJ Sonia arimo gutabaza avuga ko abo muri ministeri bamumereye nabi. Ikaze rero muri amakuru yose ngiye kurambura. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Kagame yaganiriye na Karisi ku bufatanye bw'u Rwanda na Estonia. Perezida Kagame yahuye na mugenzi we wa Estonia, Alari Karisi, bagirana ibiganiro bigamije guteza imbere ibihugu byombi. Perezida Kagame yahuye na Perezida Karisi nyuma kwitabira inama yiga ku guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano izwi nka AI for Good Global Summit 2026 ejo kuwa 8 Nyakanga 2026 nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byabitangaje. Perezida Kagame na Alari Karisi baganiriye ku ngingo zo gushimangira umubano w'ibihugu byombi mu nzego zungura buri ruhande, zirimo guhanga ibishya hashingiwe ku ikoranabuhanga no guteza imbere imiyoborere yimakaza ikoranabuhanga. Estonia iherereye mu majyaruguru y'Uburayi, ifite ubuso bwa kilometero kare 45,336, ikaba ituwe n'abaturage barenga 1,300,000. Iza mu byambere mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga muri gahunda zitandukanye. Alari Karisi yatangiye kuyobora Estonia muri 2021 asimbuye Kersti Kaljulaid wari waratangiye kuyobora icyo gihugu kuva muri 2016. U Rwanda rusanzwe rufitanye umubano mwiza n'iki gihugu. Inshuro zitandukanye Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'abayobozi bacyo bigamije guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda nacyo. Muri 2018 i Munich mu Budage, Perezida Kagame wari witabiriye inama yiga ku mutekano ku isi yahuye na Kersti Kaljulaid wayoboraga Estonia wari uherutse gusura u Rwanda. Byabaye nyuma yuko kuwa 16 Ugushyingo 2017 Perezida Kersti yasuye u Rwanda aturutse muri Ethiopia. Rwari uruzinduko rwe rwa mbere muri Afurika kuva yatorerwa kuyobora iki gihugu. Estonia n'u Rwanda bihuriye kuri byinshi kandi bifite amahirwe akomeye mu gukorana mu by'iterambere ryo gushaka ibisubizo hakoreshejwe ikoranabuhanga n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga muri gahunda za leta kimwe no mu zindi gahunda. Ubwo yari mu Rwanda, Kersti Kaljulaid yanasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Reka dukomeze amakuru yacu mbabwire ko Pake yatamaje Meya wa Nyabihu wari uyikinze ibikarito mu maso ku gutuza abaturage muri buffer zone. Perezida wa Komisiyo y'Abadepite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo n'imari bya leta Pake, Depite Muhakwa Valence, yatamaje umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette wavuze ko akarere ayoboye katari kazi ko amazu yasaniwe abasenyewe n'ibiza mu bice byegereye ibirunga hatemerewe guturwa cyangwa se muri buffer zone nk'uko bigenwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo RDB. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2025 yagaragaje ko akarere ka Nyabihu kasannye ayo mazu ndetse bitwara akayabo k'amafaranga. Pake yabazaga impamvu aba baturage batimwe kugira ngo bave mu gace gatezweho amazi, amashanyarazi n'amashuri kuko hatemewe gutura abaturage. Meya Mukandayisenga yagize ati ntabwo twari tubizi ko ahantu hatemerewe gutura hagendewe ku gishushanyo mbonera cya RDB. Depite Muhakwa Valence ati Meya ubwo ayo makuru ntayo mwari mufite. Twese ko tubizi ko ari buffer zone, ni gute akarere ayo makuru ntayo mwari mufite. Nyuma Meya Mukandayisenga yemeye ko bakoze amakosa, asaba imbabazi, avuga ko ahubwo anavuga ko hari n'uwashakaga kubaka ishuri babujije kuri hashyira. Abadepite kandi bagaragaje ko basuye ako gace kandi ko basanze abaturage nta bikorwa remezo bafite kuko babwiye ko bakoresha amazi y'imvura mu bikorwa byose bikenera amazi. Izi ntumwa za rubanda zanibajije ko iki kibazo kizakemuka mu gihe aya mazu yasaniwe abaturage azaba ashaje batemerewe kuyavugurura kuko aho batuye hatemerewe gutura. Bavuga ko amafaranga yakoreshejwe mu kuyasana yari kwifashishwa mu kubimura. Muri aka karere kandi byagaragaye ko hari ibindi bibazo birimo gufata neza imidugudu y'icyitegererezo, kwishyura abaturage ngurane n'umuhanda Tubungo Nyakiriba wadindiye.
ubuyobozi bwo bukavuga ko bugiye kubikosora. Tukiri aho muri pake nanone, abadepite basabye Minubumwe kwihutisha ivugurura rya politiki y'ubumwe n'ubwiyunge. Ejo kuwa gatatu tariki 8 Nyakanga, inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagejejweho raporo ya komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside ku isesengura rya politiki y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge 2020. Abadepite basabye Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu kwihutisha gahunda yo kuvugurura politiki y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge igahuzwa n'igihe. Abadepite basanga politiki y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge igenda igera ku ntego yayo nyamukuru ari yo kubaka u Rwanda rwunze ubumwe, abanyarwanda bose bafite mu burenganzira busesuye kandi bafatanyije mu miyoborere myiza y'igihugu no mu iterambere ryacyo, nk'uko bigaragazwa n'ibipimo bitandukanye ku bwiyunge mu Rwanda. Reka tuve kuri izo nkuru zo kuri pake, dukomereze no kuri inkuru ivuga ko umukozi wa SACCO akekwaho gusambanya umukozi wo mu rugo. Urukiko rw'ibanze rwa Ruhango rwaburanishije ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umukozi wa SACCO Bweramana usanzwe aregwa gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugore w'imyaka 30 y'amavuko. Uwasambanyijwe akora mu rugo ruturanye n'iwabo uriya musore ukibi wabo, akaba afite imyaka 23 y'amavuko. Ubushinjacyaha burareguye umusore ibyaha bitatu ari byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse no kunywa ibiyobyabwenge. Mu rukiko ubushinjacyaha bwari buhagarariwe n'abashinjacyaha babiri. Umushinjacyaha avuga ko tariki ya 16 Kamena 2026 hatanzwe ikirego n'umugore w'imyaka 30 y'amavuko, avuga ko ku mugoroba uriya musore w'imyaka 23 yaje mu rugo arakomanga, maze uriya mugore arafungura, abaza uwo musore ati ese uranzi? Umusore amusubiza ati ntabwo nkuzi. Nibwo ngo yahereye aho aramuniga amujyana mu bihuru amusambanya ku gahato. Amakuru yacu reka tuyakomereza mu myidagaduro, babwire ko DJ Sonia arimo gutabaza avuga ko abo muri ministeri bamumereye nabi. Umwe mu bakobwa bavanga imiziki mu Rwanda, Kayitesi Sonia uzwi nka DJ Sonia, aratabaza avuga ko hari imigambi yo kumugirira nabi cyane kumwangisha abantu iri gucurwa n'abantu atatangaje amazina ariko bakora muri Ministeri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, kandi ko amaze imyaka atabaza inzego zinyuranye ngo ahabwe ubutabera kuri iki kibazo ariko ntibigire icyo bitanga. Abinyujije kuri X mu ijoro ryo kuwa 8 Nyakanga 2026 yanditse ngo ndatabaza, maze imyaka 3 nsaba ubutabera simbuhabwe. Birababaje, binateye agahinda kumara imyaka 3 wiruka mu nzego usaba ubutabera ariko ntubuhabwe. Byatangiye mu kwezi kwa 7 2023. Natanze ikirego muri RIB nsaba ubutabera no kurenganurwa kubera agatsiko k'abantu bantoteza, bakamparabika, banesha agaciro, bakanampimbira inkuru zitandukanye bagamije kunyangisha abantu. Yakomeje avuga ko hari icyo yakoze ariko bikaba iby'ubusa. Ati mu bihe bitandukanye narahamagajwe, nakirwa n'abakozi ba RIB, ntanga statements, ariko aho kumfasha bagahindukira bakabibwira abo nareze bagakomeza kuntoteza. Nyuma nahisemo kwitabaza Minisitiri w'Urubyiruko Abdallah Utuma Twishima musaba ubufasha kuko kuri inshuro byari bigeze aho batangira kunteranya n'abakoresha banjye ndetse no kwinjira umuryango wanjye. Nasabaga ubufasha Ministeri kuko abamparabika babarizwa muri Ministeri ayoboye. DJ Sonia avuga ko Minisitiri w'Urubyiruko Utuma Twishima ntacyo yabikozeho. Ati Minisitiri yambwiye ko ntacyo yamfasha, ko ahubwo nkwiriye gusubira muri RIB. Ku nshuro ya kabiri nasubiye muri RIB, noneho ndi kumwe n'umunyamategeko wanjye Jean Paul Ibambe. RIB yongeye kwakira ikirego cyanjye tariki ya 26 Nyakanga 2025. Ndongera nkoreshwa statements nsubiramo ibiri mu kirego cya mbere, tunagaragaza ko itotezwa n'iharabika nkorerwa rikomeje ku mbuga nkoranyambaga kandi riri gufata indi ntera. Kuri inshuro banshinjaga indwara zidakira, batangira no guhimba inyandiko bakazinyitirira, barangiza bakazikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Nkaho bidahagije bakantuma abantu bigamba ko bazanyumvisha, bamwe bakansaba amafaranga ngo bahagarike kunsebya cyangwa ngo bakora agatsiko nanjye ko kundwanirira kuri social media. Uyu mukobwa avuga ko habaye ibintu byinshi ku buryo atabirondora byose. Ati ibi ni bike cyane mu byo nagakwiye kuvuga cyangwa kugaragaza, ariko abakurikira imbuga nkoranyambaga ndahamya ko bahamya iby'iri totezwa nkorerwa, kandi hari abatanga buhamya cyangwa ibimenyetso bihagije byatanzwe ariko bikomeza kwirengagizwa. Mu ntangiriro z'iki cyumweru harongeye hahimbwa izindi nkuru zimparabika, ubu ziri gukwirakwizwa. Nagerageje guhamagara umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri
sinabasha kumubona kuri telefone. Mfata umwanzuro wo kujya kuri ofisi nifuza kubonana nawe cyangwa umuyobozi mukuru wa RIB Kabanda ngo mbaze impamvu ibirego byanjye bititabwaho cyangwa niba batabona iyicarubozo nkorerwa. Nagezeyo bambwira ko tudashobora kubonana kuko nta appointment mfite, nsabwa kuyihabwa barambwira ngo ningende nze kongera mbahamagare. Kuri ubu DJ Sonia yaribaza ngo ubu se nicare ntuze ntegereza igihe iyo appointment izazira cyangwa ko noneho natangiye no kohererezwa amajwi bambwira ko ninongera kujya mu kazi nzagirirwa nabi, mpungese cyangwa ntabaze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkora iki ngo mbone ubutabera. Ikinyamakuru Bwiza dukesha iyi nkuru nticyabashije kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa na DJ Sonia ko abamwibasira bakora muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Babonye urupapuro rutanga ikirego ndetse hari n'amajwi yumvikanamo umuntu w'igitsina gabo umuburira amusaba kwirinda imihanda ya Giporoso na Gisimenti kuko hari umudije w'umukobwa w'inzobe umufiteho imigambi mibisha. Uyu anamusaba kutagira uwo yemera guhura nawe nihagira ubimusaba. DJ Sonia atangaje ibi nyuma y'amakuru yaramaze iminsi acicikana ko yasambanye mu bwiherero bw'akabari yari yakoreyemo akazi. Ni inkuru ahakana yivuye inyuma akavuga ko arabagamije kumusebya. Reka mbabwire ni inkuru ivuga ko rugeretse hagati ya Weasel Manizo na UPRS ashinja kumunyonyoza imitsi. Umuhanzi w'umunya-Uganda Douglas Mayanja wamamaye nka Weasel Manizo yatangaje ko atagishaka ishyirahamwe rishinzwe kurengera uburenganzira bw'abahanzi muri Uganda UPRS rikomeza gucunga indirimbo zitsinda Good Life yarahuriyemo na nyakwigendera Radio. Mu ibaruwa yandikiye iryo shyirahamwe, Weasel yarishinje kudacunga neza amafaranga akomoka ku burenganzira bw'ibihangano, kubura gukorera mu mucyo ndetse no kubakeka ko hashobora kuba harabayeho uburiganya mu buryo amafaranga yakusanyijwe ndetse akagabanywa. Uyu muhanzi yavuze ko yatunguwe no kumenyeshwa ko indirimbo za Good Life zinjije amafaranga angana n'ibihumbi 285,498 ya Uganda mu gihe cy'amezi 18, nyamara avuga ko zakomeje gucurangwa cyane kuri radio, televiziyo, mu bitaramo no mu bindi bikorwa bitandukanye. Yagize ati aya mafaranga ntajyanye n'uburyo indirimbo zacu zakoreshejwe mu gihugu hose. Ibi bigaragaza kutubahiriza inshingano no kutugirira icyizere nk'abafite uburenganzira ku bihangano. Weasel yakomeje kugaragaza impungenge z'uko n'ibindirimbo za Good Life rimwe mu matsinda yamenyekanye cyane muri Uganda zishobora kwinjiza amafaranga make nk'ayo, bishobora gutuma abahanzi bakizamuka batizera neza uburyo inyungu ziva mu bihangano byabo zirengerwa. Uyu muhanzi usanzwe ari umugabo wa Teta Sandra yasabye UPRS guhita ikura indirimbo za Good Life muri gahunda yayo yo gukusanya no kugabanya amafaranga y'uburenganzira ku bihangano. Yanavuze ko mu gihe iki cyifuzo kitakubahirizwa ashobora kuregera inkiko. Mu ibaruwa ye yunganira n'abanyamategeko be, Weasel yagaragaje ko ashobora kurega UPRS ku byaha birimo kurenga ku burenganzira bw'umwanditsi, kutubahiriza amasezerano, gukoresha nabi inshingano ndetse n'uburiganya. Tugiye muri Tanzania, Dar es Salaam, reka nkubwire ko abarenga 62 batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu gutegura imyigaragambyo. Mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania hari abatawe muri yombi bakurikiranyweho kugira uruhare mu itegurwa ry'imyigaragambyo yaburijwemo yarigamije gusaba ivugururwa rya politiki no kwamagana uburiganya bavuga bwabaye mu matora rusange yabaye mu Kwakira kwa 2025. Kuwa 7 Nyakanga 2026 ubwo muri Tanzania hibukwaga isabukuru y'imyaka 72 ishize ishyaka rya TANU rishinzwe kuwa 7 Nyakanga mu 1954 hari hateguye imyigaragambyo yamaganaga leta iri ku butegetsi. Abayiteguye bavuga ko bashaka impinduka n'ivugururwa rya politiki. Tariki 7 Nyakanga ifite amateka akomeye muri Tanzania kuko ari bwo TANU ishyaka ryashinzwe na Julius Nyerere ryabonye izuba. Nyuma mu 1977 nibwo TANU yishyize hamwe na ASP havuka ishyaka rya Chama cha Mapinduzi ari naryo riri ku butegetsi kugeza ubu riyobowe na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gushinja CCM kutubahiriza amahame ya demokarasi no kudahandi mashyaka umwanya ungana mu bikorwa bya politiki. Muri 2025 nabwo habaye imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa CCM
aho abayitabiriye basabaga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu afungurwa nyuma yo gufungwa akurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Tanzania byatangaje ko abarenga 62 batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu gutegura imyigaragambyo isaba leta kubahiriza amahame ya demokarasi no guha andi mashyaka urubuga rungana mu miyoborere nubwo yaje guhirikwa n'inzego z'umutekano. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Tanzania, Patrobas Katambi, yatangaje ko igihugu kitayoborwa n'abagena cyangwa abategura amatariki y'imyigaragambyo, ashimangira ko inzego z'umutekano ziteguye gukumira igikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya ituze rusange ry'abaturage. Nyuma y'amatora rusange yabaye mu Kwakira kwa 2025 yatumye Samia Suluhu Hassan akomeza kuyobora Tanzania, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuvuga ko habaye amakosa mu matora ndetse banashinja leta kudaha andi mashyaka ubwisanzure busesuye mu bikorwa bya politiki. Leta ya Tanzania yo yakomeje guhakana ibyo birego, ivuga ko amatora yabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Reka mbabwire iyi nkuru nayo ivuga ko Vatican yatangiye iperereza kuri Kardinali Lopez Romeo ushinjwa ihohotera. Kardinali Cristobal Lopez Romeo, umushumba mukuru wa Arkidiocese ya Rabat muri Morocco, yafashe umwanzuro wo kuva ku mirimo ya kiliziya by'agateganyo mu gihe akomeje iperereza ku birego aregwaho by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Iperereza ryatangajwe n'itangazamakuru ry'Abafaransa AFP rivuga ko abagore 5 bashinjiye umushumba mukuru w'imyaka 74 ibikorwa by'ihohotera. Vatican yahise itangiza iperereza ry'ibanze kugira ngo isuzume ibyo birego. Lopez Romeo yakanye ibyo ashinjwa, avuga ko atigeze akora ihohotera, urugomo cyangwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse ashimangira ko azafatanya n'abashinzwe iperereza muri Kiliziya Gatolika. Lopez yongeyeho ko azirinda kuyobora imihango rusange n'ibikorwa by'ubushumba mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo atagira icyo abangamira. Ibirego byagejejwe kuri ambasade ya Vatican muri Rabat birimo amakuru avuga ku myitwarire idakwiye, harimo gukorakora umuntu ku buryo atabyifuzaga no kugerageza kumusoma ku gahato. Lopez Romeo yabaye umushumba mukuru wa Rabat kuva muri 2018 anagirwa kardinali muri 2019. Mu bihe byashize bamwe mu basesenguzi b'imikorere ya Kiliziya Gatolika bamubonaga nk'umwe mu bashobora guhatanira kuyobora iryo torero nyuma y'ubupapa bwa Papa Francis. Kugeza ubu nta kirego cyagejejwe ku nzego z'ubutabera za Morocco mu gihe iperereza rya Vatican rikomeje. Reka rero mbashimire, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Mukomeze kudukurikira, nge nari Samuel Baraka.